Mama Fajar boleh. Lagunya tetap demen, mangga mama. Selamat yang sudah mendapatkan hadiah-hadiah ya di pagi sampai sore hari ini. Lagunya tetap demen jak ini. Beli bisa dihilangkan, tetap wae demen. Perasaan sun keganggu, yang sedih beli ketemu. Keluarga kopi, Mama Fajar serombongan masih ditunggu lagi ya. Yang punya manggi buah, kelingan kenang sopane, kebayang ning emane, mangkene temen rasane, wong demen ana sing duwe. Kelingan kenang emane, manggi buah Mama Fajar serombongan keluarga kopi. Sing dia tetap deman. Buat bapak panitia semuanya, The Audio Sound System. Sing da lagune dalan-dalan. Kakang senok ngerti sampean wis duwe rapi, tapi nang apa senok ora bisa klale. Sing dalan kakang sing percaya kulaning sampean cinta, sebulan ping telu sing duwe manggi buah tilikan. Manggi buah bagian ora dikawin, manggi buah sing duwe manggi buah sayang. Manggi buah kula rasa prihatin, manggi buah sing paling eman bos manggi buah. Lihat ora padia eta. Beli bisa dihilangkan, bapak nerapa, bapak nerapa demen, bapak nerapa sayang, yang sedih beli ketemu. Bapak nerapa, bunda, ayo, rombongan apa ini bunda? Kopi, keluarga kopi, namanya Gibran sayang, keluarga kopi Mama Gibran. Sing da manggi buah, kelingan kenang sopane, kebayang ning ganteng. Keluarga kopi sayang, wong demen ana sing duwe. Kelingan ning bos manggi buah bae, bos manggi buah. Sing da manggi buah terus manggi buah. Mama Rapa sayang, bunda cantik sebelah sini. Mama siapa? MJL yang punya MJL terus. Tolok production sing dia gambar bening. Bunda sayang, bos siapa mama? Oma JJ. Opa JJ sayang. Opa JJ. Sebelah sini bunda sayang. Lakaran nih, bunda kan lakaran. Bos manggi buah. Kakang senok ngerti, bos manggi buah. Kakang kuwis duwe rabi, bos manggi buah. Tapi kepriben bos manggi buah, senoke ora
ning kakang cinta mama rapas sayang wong kopi sing paling iman sing dia kopi keluarga kopi tapi ikatan batin mama rapa sayang aduh wong kopi sing paling eman lanjut bos manggi buah beli bisa dihilangkan tetap baik lope bos manggi buah aduh sayang bos manggi buah yang sedina beli ketemu Mama Gibran sayang keluarga kopi Mama Gibran sayang Mama Gibran yang punya MJL Opa JJ kelingan kenang sopane kebayang ning gantenge mangen teman rasane wong demen Opa JJ sayang Oma JJ kelingan Opa JJ keluarga kopi bae Oma JJ bos MJL yang punya MJL sayang MJL terus MJL bos Manggi Buah bunda cantik lanjut lagi jos the audio sound system Mama Rapa wong kopi Mama Rapa terus Mama Rapa wong kopi Mama Rapa bos Manggi Buah lanjut sing duet tetep demen bos Manggi Buah kakang kula ngerti bos Manggi Buah wis duwe rabi tapi nangapa kula ora bisa lale bos Manggi Buah maning bunda cantik bos Manggi Buah aduh bos Manggi Buah senokeni kakang lope bos Manggi Buah semula neping telu bos Manggi Buah sayang bunda cantik sing paling emang bos Manggi Buah nggih ora dikawin bos Manggi Buah sayang Opa JJ kula rasa prihatin Opa JJ keluarga kopi Oma JJ atau kangen beli bisa dihilangkan sing dua MJL sayang MJL bos MJL sing paling emang Mama Gibran orang ketemu udah nuker lagi dong Mama Gibran bos Manggi Buah biruan oli ake hadiah kok kelingan kenang sopane kebayang ning gantenge Mama Rapa sing paling sayang Mama Rapa sing paling emang Mama Rapa kelingan ning Mama Rapa bae Mama Rapa lagunya apa lagi Mama cantik jangan dulu turun ada yang lawangnya dikunci radakan mas